Rhain sinne ymhep at papyrus ac yn hyd na betraie. Chanel a bilog chyrm haast ac y ffors nog jinge rhain sianfain na betraie y ha chyrm. Agus a siad al ysgrifach o'r ynysg. Nisio, yn roffisach gyda doi sgrifi soris je achas yn chawn eifach, se hieroglyphics yn tenim y fyd. Gyd nog ala bilog ag adar chiangwch gan yng Nghanan ac yna, agus leis gyffyd na sawlian agus na characterin y fi ceolwch yn rwyd a has yn iolaf new film yn soritje, sio yn nabadjal y fi sinne y clachach sa la hawn. Ciars ma ha Emily, nach i'ch usse eid g. Agus nach i'ch usse yth ulzac. Aw, sydd dyn ni'r ystod y hawn. Ah. Ciars ma ha, bychor gyn i sio ffyrus gylor usse. O, wel, haffisak nach el misje. Hoe was ook komisach, levert een kogeltje die eile. Ach. Haffisak in de shinzak. Neem je me hier, alles ja. Hamas ciars gylor man is gig, ach am heb as ook gemad dili schrijven ga. Ciars ma ha. O, Sio ni raken. gaat je echt zo of wat? O, mo graag zak.